wirigiro boko murithiria umwe wa Meru Tv no itherete we na kagita gake igao kamitikiria kitharange kugwata ugeni kirinto cha Meru Tv IMWE yaro kuri tariki 10 mweri jwa mbere buruju wa Januari mwaka jwa 2023 nkuruki gakorikana ubekotoroge tudingatire ukurukira Facebook Meru Tv Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kubakotoroge tudingatiria ukurukira website yetu ira ni merudigital.co.ke rieto kamita Gloria Mwirigi J na jaja ni jamwe jajara twithirite tugikuthuranira. Atongiria tharaka gwita na mbere kurita ntumiri cia kuboreria nyuma ya gikuo kia musiasa na mubiashara Kiambi Matanka. Sisi wenyewe tukuwe na amani katikati yetu tukiwa constituency zote za kaunti yetu. Atongiria Meru gwita na mbere gutambithiri na ngwataniro gatigati kao. Kama deputy governor wa Meru, nasema asante kwa kunirudishia gavana wangu. Aritokuga bakagoma thirikari yeberie kigina kia ELB. If they are not ready to get enough funds for ELB, then they will get enough funds to buy tear gas, because we're not allowed to be to die of hunger just because the government says that they don't have enough funds. Na tukiambiria ni ati kaunti ya Tharaka Nithi nini tobokatha nyuma ya gikuo kia musiasa na mubiashara uriweta mututigi Francis Kiambi na ritwa renge Matanka. Mututigi aririkana gukwira nja kwawe Karen muchine munene jwa Nairobi kuri muthenya jwa igoro. Mwandiki wetu wa Nteto Mwirigi wa Charity na tuthuranirite rugono rwa mwanya rukonie muturire jwa mututigi. Maendeleo. Mimi naitwa Francis Kiambi Kiriero Matanka. Ni mochia chauri gweta na intobiawe. Teongende ni mwana amodharaka mubiachara na mochia cha Francis Kiambi Kiriero Matanka. Kuri mwakene juangirie mwe magana kenda da mirongo mugwanja na idhato mugongo jua Tharaka kumetora riankarini chia kariga gichigombunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi. Ekorone bari ngerenke minya chia kanaga kaide nyuma ya ntomononi Priscilla Kiriero kwe wankemera ya kaide karageturwe Francis Kiambi Kiriero na orianandi wijikene Tamatanka. Mutana wojo muchiaro muchijo Silas Kiriero antokenganga na Priscilla Chiampo Kiriero na korire tora riankarini Tharaka akiatha gwakirira na nkwaga chia ontogima na ariko kinya kagita gagweta chukuru kuthoma na igwatere kanya chukuru yankarini gichigombunge kia Tharaka na areta secondary chukuru ya Miathene mirigo egembe kaunti ya Meru na nkoroki haraiti ankathe gia kithomo na ari atonyere Nairobi University Rwangi rwa Kabete na arekirwa thombe kithomone kia urimi. Nchukuma injaga yona eroge koriro na kuri mwakene jwangiri na mugwanja mututigi Matanka na arongamire koromba gate gugatongeria bwa ubunge gichigombunge kia Tharaka no ende arekirwa kabari ni mburi mwiro rutugwa na laingo chiachiacha igakwira chiacha ni umwe na were waitho ari ambere ugatorera ro mututigi Matanka atikwe nkoro na kuri mwakene jwangiri 17 araithongora kairi kuruira gite kia useneta kaunti ya Tharaka Nithi na tikitia kiama kia maendeleo chap no ende kura irarega kung'ana arathangikua na arakarira mware mwenamo miangatene ya uriana ndine minister ukaria bwandeni na wathani bwa matura Professor Kithore wa Kindiki uriane wa bachindanaga nawe kagitene kau. Hapa siku ya leo kuelezea Wakenya wote ya kwamba Kenya inaanza kubadilika na inabadilika kwa sababu tuko maendeleo chap.
utakawithire Matanka Kiriero uria niwe mwene wa kampuni ya Patiala Distils Limited na uria ukwite ari na ukorobo wa miaka 50 aremwa kumbana chia chene na chokere kiarago kwawe Karen muchine munene jwa Nairobi na areta na mbere na biashara chiawe amwana bo gote ukaritora atakirima kana oriria runguru arioga kuri muthenya jwa igoro mathaine jarukiri nteto chiombuka kaundu gukunika njota ya Kiriero Matanka nyuma ya kuthara kwa miaka 50 kuringana na riboti iria yandikithitwe gituone kia Borichi muchine munene jwa Nairobi irionania gikuo kia mututigi kiriamenyekanire ni mwakuru wawe Meri Waigwa Muthoni na aria mututigi aramamiorodi gakumbone kawe na akionekana kwamba gutaikaga kai. Riboti nkurukiri uga bairiba na ntobangi bakwi ni barari kiarago kimwe bakiroma biaga biande mbere ya mututigi kurega kwereanwa na nkatha yawe ari kurega ngamira mututigi kujukia mukobo jwa kamanja kambecha chiringi bilioni jeri ne ukonjorithia biashara ene chiawe mwankana ndi tugitaruone kamanda wa Borichi muchine munene jwa Nairobi Anderson Bugei na kujirete gikuo kia mututigi na uchonko ni bwaka mwaga gikuo ki ni bwambere kugitika gikuo kia Matanka ni ndingo nene kiri mugongo jwa Tharaka na Amero na Kenya ngima na atongeria banene thirikari-ini bakionania kuringika bonene ario gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na minister Professor Githore wa Kindiki. Nikiripotera nteto chia Meru TV Diako Adietoa ni mwirigi wacharete. Atongeria na akari kaunti ya Tharaka Nithi ni betete na mbere na kurita ntumiri chia kuboreria muchi na ntobauria warujera gite kiao seneta kaunti je idhuranone bia mwaka jwa 2017 motutigi Kiambi Matanka amwana bo ni gavana Muthomi Njuki CS Githore Kindiki mubunge wa Ekoro Susan Ngugi Muidu Gitonga Murugara na Sebastian Jage Dagara Waiguna na gututariria nkuruki. Umanene gikuge mo biashara weta kaunti ya Tharaka Nithi na ndeguru ya Kenya yonde nora kumantere cha Tharaka Francis Kiambi Kiriero Matanka ende atongoria na akari kuma kaunti ya Tharaka Nithi bevumirite gutariria githikiro kiao kiambiria na akari kumantere cha Tharaka rombete kwithora baitariria bobo Kiambi Matanka na tutigire itukoigwa turingikite muno twi Tharaka muno ni nkuigwa inya kurira riu nkuigwa nkwario nkuigwa inya metho itagajamba kuma nonto ni na kithikiro kinene muno. Kwa niaba ya Tharaka chionthe chia bonda Tharaka mzima na Tharaka Nithi na Kenya mzima araturi itukoigwa turingikite muno aswa kaji ba Tharaka nonto bautigwa no mwa chietu mu biashara rinkuma Francis Kiriero Matanka na mtu wantu tukoigwa twena kithikira muno ndeni ya Marimanti town nonto bagikuo gya Kiriero Matanka watu letera matomera nyoko twambiria kwende tukiona mbeca atwandithia kinyamunya wa nyamonge wangu cho twatwa kuguragirwa tukona kingotore nyogo ntumiri kuma kiriba rora yombite kwethora kerekeru gavana kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ntumiri no kiwa kaunti ya Mana ndeguri ya Kenya bombite kwethora bagita muntu agitumi urara ari muntu agirerete na komba kwethora kereta mantu mwanya ura kanya gake komba kwethora gakithuche mianke minge koyorua ntumiri watena gituma minister wokaria bwandeni Professor Githore Kindiki arugite Matanka komba kwethora gikira mukuni mamuririkani wira rombite kwethora kiruta na njira kwethora kirugori wanda bingi aganthiguroni ya Kenya kwandika magana manto kiri wanda ni bibia mana kumba kwethora gikira moyo anto magiri aganthiguroni ya Kenya amwe nogu ntongoria singete gisiasa kuma kaunti ya Tharaka Nithi bakiruta ntumiri ciao cha kuboreria ari ogo mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara uraro agira gitekia mujumbe Sebastian Jage Mwanga amona mujumbe wa Ekoro kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Muidu nkwegwa gikuo kia muruagia Kiambi Kiriero Matanka ya kinyera ndi sibitari andegwa Kiambinga muno na igikuo kiringite Tharaka Nithi Kenya East Africa na ndeguru yonde Kiambi Kiriero Matanka rari mutongoria uri nkuma mutongoria utari thina mutongoria urendete antu bonde mutongoria urendete tedia muntu wonde kumu nini mwanko mukuru atenu baguzi mutongoria rari chumetie muno wetedia ari wena giteje mugongo arona gantu akarena antu yanya kirake Matanka tiga ndeguru no tatio mugongo Tharaka Nithi ona mwathani no kana mwathani wengo bange guturia ambuge pore ki family yake asore
basore bake bonde arakanithi onde tuge pole tuge monde manto matuge ka kwenda kwanga ikwe na sababu katukaretwe yomeretie tukaretwe cool tutakwaria muno muthenya twe kumeria na bantu ara matanka karara na dibwega ngaye muje bantu ega na kiria kari bakithi na mbere kwereza kwega ba mototigi muije nuntu iza national figure kana international lakini matanka atare na thina na muntu ayukaia thimo ya kira muntu nuntu kinya kutheka bukirikana nwe bwatheka ta muntu kawaida bwa kumbatana ta muntu kawaida na mbikirite nya kiberi-ini giake twathi Mwanka Nairobi twathi twara mirigo na andirira ngarama ndachoka marimanti ria mbere mutotigi uyu akimenyekana ta Francis Kiambi Kiriro indi nonto boruti wira bwaga kiongero rieto matanga nonto bakwithira no yari mutharaka wa mbere kureta biashara matanga tharaka biashara ra bingi bambio mbete bathieta na mbere kwithira bakimuririkanira kagitani gaka wamere kireto rimi bomonya wa ngucho urimi bomonya uyu bugitwika kiguni kinene kiria kariba tharaka into kira bathieta na mbere kwithira bakimuririkanira atwe tharaka ituringikite muno na tuiji watutethagia na mathugania tore vijana iwaturetere matanka twamenya kurima matanka na twamenya kwanda moyo wa ngucho tuteije moyo wa ngucho matanka tumenya moyo wa ngucho na moyo wa ngucho ndajo andire na jontethie muno jangure ng'ombe na jandire mantu maingi muno uma yago chunintaga na antu ba Kenya Breweries ara kieni ni Kenya ngumi na ino itonie kinya thirikari akaunti ni athingatire mantu ama na yomba waka center yao yani ya munyoyo ndene mukothi mawandi ara ukweigwa kwena biashara mbega muno ndira marori makuma Kenya mzima makeyagira munyoyo au 2014 na ayukire kirinde kenene muno kya tharakanithi na akira Dubai abiachara baingi muno bara ayukirie na baira ruterwa Dubai na baingi bamberetie gukira nontu atabaira nara na bateyanirie na ndere kubawatira njara na bomairito kona kinya agent baingi muno ba munyoyo wa nguco no wabachwerete thurugo kerukira kampuni ino ya Kenya Breweries na ikia tumitoto urako mweta Kiambi matanka nontu no aturetere matanka kire biashara ino cha matanga igitwika kiguni kinene kiria kariba tharaka ikwithirwo na mbene ya tharaka niombite kwithirwo kiande kwa kampuni nigino ndongorira chingi kirombo kuthingatire kinya ria mutotigi gutigira mutharaka tiathi na mbere kwithirwo agithina na njira ya kuruta twanya tagwira kiri barabari na mbesa tukona matanka na tethetie antu baingi muno no kathi kinya kampuni ni chiake Nairobi matanka ndekete ayuthi baingi muno batharaka na itukuria murungu na tethie biashara eno yake tikamame nontu ikirinde kingi muno kiumba gucoka tharaka tuteia tukira bara begwirani wake itukuromba atongoria babangi bonthe bara twigitwe bene inya ndene tharaka ibaige mu ngerekano ya matanga begwe bena nkoro ya gutethia bura matanka tethagia na nikite ana betu na ndikite aruajia na ndikite inya acore amo nogu agari bakuromba thirikari gutigeria bakuruthotuire kaindo kumenya kiongo kiria kiombire kwithiro gikiria mwana wao nonto bakwithiro narare gwirigiro boda na kiria karibaba itukuromba thirikari thingatire gikugi ga matanka nonto ote muntomba kumama chanionga eta kumama thaino ngakua na ntimwaje kutukuromba thirikari thingatire gikugi matanka bwega na tumenya uma imbikiarire matanka matanka tutegwa kwajwa wake matanka tutegwa nonto waburiko turigwa ikumama na gukira emuku ko itukuromba thirikari in fact nonto ikirigichano kende ne tharaka itukuromba thirikari ne thingatire mantu ama ne tunenkera free bakie mbega nonto mwana uyu wetu kana mutongoria uyu wetu wa tharaka na tigite ngapwe nene muno na utie mtu atena kiuria na gikuo kia matanka ko ukari wogu ndegoro ni murungu na twela kayukiora kenda na moyanto wega ngiri botara Meru TV kuma gitigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi arieto indagara waiguna tutizana mbere munene wa gavana kaunti ya Meru Mutuma Ntwaithinkia netite na mbere gutambia thire na ngwataniro gatigati ika atongeria akiaria Mutuma augite akariba kaunti ya Meru no mwenka bagunike kumania na utongeria bwa mama Mutuma na meneretia atongeria baraba kwenda kuithema na intobia mwingi akiuga batitikiria ontobo ithenye riu mubunge wa Igembe Central Dan Kili Karitho augite kaunti ya Meru igeta na mbere kureta ngwataniro ni ubakomba kuritira Meru ngugi akirikithia gikaro na munini wa raisi guchwira Meru kiorio kia gotora pamoja na deputy wake kupitia seneti yetu
wakaangalia all the allegations that were put against the governor of Meru County, na yote ikatupiliwa mbali. Kama deputy governor wa Meru, nasema asante kwa kunirudishia gavana wangu. Na deputy president, hata maongeo ambayo yanaendelea kuleta amani Meru, kuuzisha viongozi, leadership ya Meru County Assembly, kuuzisha all the 9 MPs wa Meru, kuuzisha women rep na senator na all the players wa siasa za Meru, tunashukuru na tunaomba amani indumu Meru. And a meeting yesterday, and a very serious one, with the deputy president and the leadership of this country is aware of what's going on. And the issue of Meru County is an issue which is very crucial to us, and we are handling it with the most care kuhakikisha tuna amani Meru na tunaenda vizuri Meru. Yesterday we had a meeting with the deputy governor to see the progress in Meru, because we want Meru to be comfortable in one or the other. We have been called as leaders, tumekaa, tumekubaliana waheshimiwa waitwe MCAs, tumekaa, and in near future we shall also sit down with the leadership of the county to see whether the Meru County can be comfortable. Maamari wabirabu ithinji thai area na babwe na nebwe ene nyumo ithinji ndewa ithinji Meru ni ya Meru ne tere wane antubakai baraba kwenda kumeyukia bayingila nyumba bare abongwa. Tutitana mbere aritwa Bakori Jina University ni bachumiritie na kuregana na itwa ria thirikari nene kweberia mukobo jwa aritwa na mugambo jwa somba help akiaria Dominic Mwirigi uria ni mutongeria wa aritwa Southeastern University ariuga thirikari ibatere kuonjurithia kithomo gukurukira kuongera mbeca iji onde bakuria thirikari kuthoroba kirekeria mbeca iji kagita kario nkruki ibogite ikija kuthoroa thirikari komba kuthoroa ikiebiria mbeca iji na bokomba kuthoroa bakithithia mugomo jomonene. Mwandiki wetu wa Nteto Adams Mutore wa The Ranger na gututariria nkruki arito kuma universities mwanya ndikuneta kenyimbo mbeta kwetha gichumira kumba kwetha kirane twera president William Samoei Ruto kumba kwethira kebere rango na kumba kwethira kebwithira rungiro kumba kwethira batethi na kigina ki arito abakwa elb ne bateri kwethira gita na mbere ende kumba kwethira president William Ruto na kumba kwetha kebwithira rangiro ngiro kubatethira na kigina ambe kwethira kebwithira ndi atikwa ngaratania kigina ke elb. Help should be a grant and not a loan, and I think he promised that, and he also promised some other day in a public forum that he will increase this help. There's nowhere during the campaign period our president said that he will abolish that help. And since he has not told us any other coping mechanism the comrades will be surviving on, I think what he should do as per now is just to increase this limit of help and scrap the interest part so that these comrades to enjoy and they should get facilities at a very friendly price in everywhere they go. Ginto kenge turagirwe what our president said about to create another funding body ya ku fund month jaja aritwa na kirato koramba turiuga eva aka create an alternative body akatongithia help nithirwerio that other body can be created tukonoreka work then tukamenya murito thaiji akamenya elbe wekethirwerio apart from that body ya creator egotetheria aritwa. We have the former government that has been fully funding the students in their learning institutions, and they had been providing. This had been a very great supportive body that could enable even the unable people from different societies, the disabled, all the persons in Kenya to access and acquire their courses. Bagete na mbere kwa rimo mbete kwitha kirombo mutongori wa nthiguru William Samoei Ruto kumba kwitha gitire kigina kyo kumba kwithira kirukiro kurio rabo wite pa mbo ibala simekete kumba kwitha kirekana mathomo ni wagibo fees ora kigina kimwe nkira thigito mbete kwithira gikirukirwa. And I would like this a humble request to our president. The same way he's streamlining all the other sectors in his government, he should also streamline this sector of help, whereby the help at times really delays. It comes in the middle of a trimester, and I think
that is not assisting our comrades. Because if a money that's supposed to assist me comes late and I'm only surviving on that, how am I going to survive? You see, and I can't also read while I'm hungry. Dre je help yombe kwa beruo kwa alitoda iji mamba skuru ndachokerwe batachoka non tubeterete becheyu kendi ba push somewhere so help guito itidra kintu kiega mono ambari Dre mbere kira ikorari na Dre eu itokoromba ye beruo nikenda tukomba kuza alitobeto ibo saba bwega to tell the government of Kenya that if they are not ready to get enough funds for help, then they'll get enough funds to buy tear gas, because we're not allowed to be to die of hunger just because the government says that they don't have enough funds. If they don't have enough funds, let them borrow. But comrades will not negotiate on help. We don't care if it is the office of the president that will give that help. What matters to us is that help. Kiripoti na Meru TV, Mbetanda Msimuturia Wadhirinja. Bugezana muraithiria umwego wa Meru TV ukambitikira ripoti ya Adams Muturi wa Dhirenje kwamba kuthurwa igimpa kanya ga kuruka gakorombote kethira ukimagaruka mutamboni ni utuba kuthurwa nchokerete nyimandareka itikuraja. Oh my, mwago. Ati sina hiki sina kile, siridiki kasi ishirunga kile. Mwago ni kinobia rwemboni kwenye niyankona kwa mariria kumana minoka ya ontuko. Tunapenda mushene, paka tunagombana na waiter. Tumechafua meza, paka mademu wanajileta. Marira hapa kushoto, nimejawa na watoto. Ukarendi tukunde rwembo tena kidhimi. Hatuna pressure, tuko happy tunafurahia. Tukuchondeza Jumatatu mwanka juma kwa mbele za kenda chia muthenya mwanka 12 chiogoro ubango jore tetemesha. Cheki fala mekam na mezubana na cheki hadi Subaru ya Mambaru imekam na meja. Form ya weekend ni watu inayo. Kumaanisha nini? Nasikia unaruka matuta. Hivi nami umesikia natembea na mafuta. Umesikia? Msichana tu wa kuongera dosi kwa mbele za inya chia rokere mwanka 7 chia muthenya. Obango jori tetemesha extra ugwatane tena Ivy Mwendwa na DJ Smack. DJ Smack aga ukunde mudhukano jua rwembo. Indene Meru TV uga korokerwa tuinie kauna pinga ukoro. Sisi ndio machampe, sisi ndio machampe. Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya.
Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo wako. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba hiji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairida tukuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kauntene Meru na Kenya Kinyangima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kinya kiri ukinyanilubu mutarajo mwero jua CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discoras halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira anebo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbachi ya kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukani abwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Oh my, mwago. Ati sina hiki sina kile, siridiki kasi ishirunga kile. Mwago ni kinobia remboni kwenye niankona kwa mariria kumana menoka ya ontuko. Tunapenda mushene, paka tunagombana na waiter. Tumechafua meza, paka mademu wanajileta. Marira Hapa kushoto, nimejawa na watoto. ukarendi tukunde rwimbo tena kidhimi. Hatuna pressure, tuko happy tunafurahia. Tukuchundeza Jumatatu mwanga juma kwa mbele za kenda chia muthenya mwanga za 10 chiogoro bango jore tetemesha. Cheki fala mekam na mezubana na cheki hadi Subaru mambaru mekam nimeja. Form ya weekend ni watu inayo. Kumaanisha nini? Nasikia unaruka matuta. Hivi nami umesikia natembea na mafuta. Umesikia? Msichana tu wa kuongera dosi kwa mbele za inya chia rokere mwanga za mugwanja chia muthenya. Awe boda boda boda, awe boda boda, everywhere you. Bango jori tetemesha extra ugwatene tena Ivy Mwendwa na DJ Smack. DJ Smack aga ukunde mudhuka na jua rwimbo. Indene Meru TV uga korokerwa tuinie kauna pinga ukoro. Sisi ndio machampe, champe, 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 champe. Sisi ndio machampe.
na kugata wageni wa karimu raithiria umwego wa Meru TV ni kenageta na mbere na gukwa nteto utarachumite kwethora igito kinyira na tutete na mbere ntukuinka ya kinyuma ya Meru TV ko umureka rogono rwa urungamiri boskuru ya Kemi University bakiregana na mekere ya nguo ya rito ontuborea bwakirie kimuri mitana one ya Kinandi muthenya na arwa na arito ba gukurukira urungamiri ibwao ni bagitire gikaro na andiki ba nteto kwariria ontobo bakiaria bariuga kuma mwakeni jo 2019 urungamiri boskuru ni bwathondekire mawatho na ajaringithanwa nteto ikonie mekire na nibetikanirie na mawatho ja onde bathombete gikundi kia Meru County Comrades Association ni ontobo gutonyera nteto ijibakiuga batekuria utedio no bari bo nibetikanirie na mawatho ja skuru ya Kemi University anabazmoturi wa therenja na gututariria nkoroki Maya TV re chongoreje kuretera nteto tariria kathetunwe ka Meru na Kenya yonthe kumurika rogonoro wa thobo mekire thukuru ya Kemi University nende urameri bo thukuru ibo chumerite ntukwerwa ri na kuwa bo bwethirite bo wethire bo kuma mwakeni yongirile na kenda mukatigite wa richo skuru Abdi Ando amona murameri wa mantu ya richo Dr. Esther Babu ibethirite bakilike thiontobo. I'm a proud president standing here in front of the press saying that most of those rules, as other people purport in quotes draconian, they ain't draconian rules. These are rules, or rather things that the students themselves signed upon when they joined this institution under the Code of Conduct section. So these are things we already signed for and we already knew that they exist. And you know, most people in a great institution, we are just taught on how to survive in this world. And the best way to survive in such a changing world is that we be decent in everything we do. Kiukweli namna ya kuvalia, namna mtu anavyoonekana nadhifu ni kwa manufaa yake, kwa sababu kesho na kesho kutwa utaajiriwa katika ofisi mbalimbali. Ukiajiriwa katika ofisi na haujui kuvalia itakuweje? Si unaona hatimaye wewe ndio utakuwa katika changamoto. Kwa hivyo tunawasihi mturuhusu tubaki na tamaduni hizi ambazo ni kwa manufaa ya wanafunzi wetu. Daktari Esther Babu etebe ukite talere itumine kwithira skuru ya Kikristo na iba kwenda kwithira bakirira anabo na mitugo emea ngurukia kiwa ontobo tebo bwero ende botoire. University yetu ere na misingi ya Kikristo kulingana na sponsor wetu Kenya Methodist Church in Kenya mantujaria musingi jora yekete ne ya Kristo kwao itotonga iria ritobeto kenda bagiana culture ya kwethirwa kada kenda bagiana metugo miega ya gwikira nguo bwega no turi train antu mwanya antu togwatiro train ma daktari aritani antu babiashara na mantu jange ja maingi taja kwao tuberaga ula babweri gwikira nguo ne kenda batweka antu bagwitikirika ya kabobo Chinese tambabu ete bakaria skuru batichoka na nyuma na wathobo bugeta na mbere kwimba kwithira bukilike tegwetikia mantu jau kana mekaria yetu yamba gwa affect kana eka nyi antu baraba bakwenda kuja kuthoma na bawotwe muntu wonde uria wena mwana especially achiari baraba ina bare bakwenda bathoma mitugo mega ingwetikia babweri kujukia kanya gaka kuleta ana bound ene ya university ria kuritana ana mekarie mega ende kirotira kyo tukamurichonda kumba kwethekilikithwa ibawete kwe mathoma kumba kwethira baichintia mono kire mantu ya rito tikoro kumba kwethira baikira dasta lakini area to ina yotha hii under review no mantu ja maingi ijagarukite kwa under review dera thirikari ewenge keja thirikari yaritwa ndagwa thirikari ne utongerie bwaritwa dera bange bakeja batonye ofisi mantu joja gatwika reviewed mantu jamo lakini tekwetikia mantu jamo ikija ga change no ntu batwe turunga merete mantu ja kwethirwa turi na an all-round student kana muritwa o train interaction de na ingwete kia to train professionals te antobagweta baina idhono. Sections in the Code of Conduct needs review concerning the dreadlocks in men because Rastafarianism is a religion as per the law
and the High Court back in 2019 passed that, and I guess we should also adapt that and inculcate it in our code of conduct, simply because as an institution we must align ourselves with the constitution of the country. Muthia burumo karigite wari to skuru we abdiando na menereti gikundi kimwe kumenyekana ya meka kira kirumirite ntuku inkai kumba kuthe kimeneria mawatho ya abdi akiwa batena rodra kumba kutha kerire mantu ye girito bakemu. About this Meka association that I've heard about it in Meru, you guys, you should not purport to be talking on behalf of comrades of Kenya Methodist University and specifically their student leaders, because we have to respect all the governing councils, and we as student leaders, we feel as if you infringed our roles as student leaders. And the only Mecca we have only ever heard about is that in Saudi Arabia, where we do pilgrimage as Muslims. So let's assume all the others that we are hearing about. Thank you. Rira Vice Chancellor skuru Professor Gichoyo mbete kwitha kilikithe mantu yana komba kwithia ni mawatho mbete kwithia gitura kuma tene na hakauga tu mbete kwitha bagitikanire na mantu ya na bo batina thina ndi antu bo mebe na thina na mawatho ya skuru nkiripoti na Meru TV mbetanda msuturia wathirinja. Abiashara ba miraa ni bakuria thirikari kuruguria thoko cia miraa ntere mwanya mwanya ja Kenya iri njira imwe ya kuonjorithia kimera ki kiria kithirite gigikurukira mathina kathomba. Bakiaria makandara mutindo kangangi ya biashara ba ni bagwetete jamwe ja mathina jara bethirite bagikurukira. Patrick Wastela ari na shonkuruki. Mutindo wa kangangi antu akomenyeka ta makandara aria guturagia thoko wendia na uguri wa miraa. Abiashara baria bethagira bakionjorithia thoko iji ni bethirite bagitariria mathina jaria bakurukirite kuma kiri wendia bwa miraa. Ni Samson Mwanda kuma miraa ya Karama atuendelee makandara duwa kuma itu dia ditarene to na mbeja no nduba changa ini no ndo manga mainge akulugirite kuma korone rambia kwea na to na mbeja tirikare to kitabite kirutengwe ile kana na ndo iba kurwa to na mbeja ndio una rais uraigwo a support yendelee wita nyandinge ira wa Somalia yagire yawa niendelee wita nyandinge cionde alabu bonge na bwo antu bara batire ya miraa bachaniti miraa utuika gwithine rio ki miraa nipeta wangu ndomo kuma na nyuki madha kwa ya miraa teka kwa miraa kila mahali ndene tena muntu aitare tena miraa wenne ndi muntu akara kara kiwa miraa ne kendo kama maana mondo ke kamu tokise tonto asimeto ke raicheto ruto akebeto sapota nyake mbeza ichi akara to ya siasa la pale tukenda tokona kitu kio kimeonto ngiri ekonomi tokamya kuite na tike biashara na miraa bakethira bakiuria thirikari thirekithiria mathina jara yatonyagira miraa kambito acio akuona jathiraga kwigita jakethira jagicokerwa maritwa mbito wangu ni Frimuta wali umite Karama kinya thire makandara turi ani oto na iri miraa batwe miraa twenda miraa gaima thoko ntukona raiti kuma turinga na thirikari ra ngona batwe to thukira gi miraa mantu miraa yetete boya lakini twenda raisi ora iko thai akiloke mantu ya miraa kutweka mantu ya miraa ya kuregia ndiko tweka yani obora raisi ya no gakaregie gusu miraa kwa thiko ko ira miraa twetheta mwanga thai ka chibwerie kurika ba manandi tia tira yamba kutweka buta buthia lakini cia ko ringi katorure muri ko tweka muri uyu mantu yakareke atura yechiacha kenda watu ko tweke turaithira kwebeka ya kinya kwenda miraa na ya tekura miraa ko tweka tingilia na miraa weto kala licho guru to tweka to chungurwa ati miraa to tande chiomane ya daino weta na itokona ka thirikari to kenyi to kona ne kwendelea ngwe turombende to kwenda ndore yetu kwenda to tetheria ndau doko kaingwa ringi mwangera thaiwe kinya thirikari ringi koroya tuika batu ka program miraa ni kuendelea miraa ni aire kutinga siasa nende thirikari ne to letonyele kwa na badra ya miraa ya
iromba riao kiri minister wa urimi aja nthiguru ne mithikari nturi kwana umite muthetu ne jura jukuraga miraa na cia thera skulu kira atwa miraa nyagisa ke kwira ya ruria miraa nyamuto ko maroni ndira ra sota na ntwala ingi muno igasota athame atha imira ina goro para mwenye gura miraa ndato to abaloni to mbango ndangwe kuma thoko nene ya miraa aja mutindo wa Kangangi ire ijikene ta makandara ngekunyeria ntato lietwa ni Patrick Wastela. Na ripoti ya Patrick Wastela ni roba kuthwegi tukinya muthia jo ntato cha Meru TV THAA IMWE ibugano ntuba kuthwa uraithiritie Meru TV ngakwendera uraithiria bubwega bwa Meru TV wona cha kinya thitha tutumbe kuthwa tukigwatanira kairi kiri nteto cha Meru TV ritwa ukambeta Gloria Mwirigi je